Museisia ni mubeano ndwandi anaukwatia na nito ndeni wa kilungu cha muka ni na udho cha ingi tukuni kila kimadhangu ni kiokoni cha umundi matukwe 18 mwaini wa karatu ni nedhangu ya The Standard nedhangu ya Daily Nation nyenita wa Robert Mutuku na tuyambia nedhangu ya The Standard. Mavola maninge to wito unpresidential ni mauvo makonetie mwikanisio wa ndeto ulokwa wende na ukosiwa katikati wa President William Ruto na tongo imangaliko ya ulei na indi kiituka kana chambie na ulawa imonini wa President Rigathi Gachagua kwa uyumo tongo wa chama cha DCP aimuneni ya President William Ruto kukonia uima wake wa mwe abalona mwetie tawende ye na kumosa na ke President muthanyani wa iyo amusongia na ane na sindu sina kikomono au nomana kulikilila tongo ya langi mangaliko ya ulei na inde ni kindu kila kiende na kukilia uneni mwinge vandhi ya Kenya na Kenya inge maye kulia mokulio mwatongo ini mailite either maye kanesia ndeto sia muthembo su na indi ano mwatongo i ala tusiaitie no mwatongo i ala meikwatia tumasa kuwe ingi mwakani tuendete na indi ethi wa president utonda ngama kitani na akauma mondongi mwa Kenya na mwa Ketha maiyatia o nondo wakwitha ailete either obisi ulokwati ite ne obisi wandai ya note waisa kuoneka ayunga makitane na kumana kana kutungithia na ndeto mbai ona nene wata ni kwitha obisi wake niwe witha wibano wa mugo na ngwatanio vandhi ya Kenya na indi nikindu chona nisie visa muthuku na president ayoneka kwa kunena na uthatu mwingi na kumangana muno na kunena sindu ingi ona itailite na indi Kenya mama yasia ethani wisi pe mundu wekie mabetio niki utavikite kwasia mundu suose matambia maki mia wala mailite bandu bakolesa kitani na kwambia unena sindu sia muthemba ta usu Tidini wa idhango ya keli ni mauvo makonetie mwandiki muveani wa maundu muvea wa maundu mande sianza kana foreign affairs Korir Sing'oei na indi aende na utula muti nundu wa kunenga kana kumya mwamulo kwe Inspector General wa polisi Douglas Kanja anengane maofisa mapolisi alameta wa diplomatic police mabiki na kusia maofisa makoti mailika maofisini movea wa JICA kana Japan International Cooperation Agency ulawithi twa isia maono mama ende vandhi ya Kenya kana JICA na indi vetu kana kwi mwakani wa 2023 kotiwa maono ma uandikani ni waumisie mwamulo JICA jive ulawai muthukumi wayo Shoaib Adam kimanza cha milioni 7 ndono nyanya nundu wa kuvutwa kwanzia itailite na indi wetu kana Sing'oei ni waumisie mwamulo kwa Inspector munene wa polisi nengane maofisa asuma diplomatic police kusia maofisa asu makoti maikalike maofisi ni asuma JICA na kuvikia kosa emwe ya mali ya ngwatanio hii kumithosia nundu wa kwitha ni maemie kuiva Adam ilovia isu abikiyo na onengano na indi wetu kana ni wathuka nuna miao ki Sing'oei wa bikiye na kwika nundu wa kwitha kuni kusia mwamulo wa koti ula waminie na kumwa ndini wa page akatatu mavola manengetwe uito ni mavola makonetie ripoti la yumie muthenyani wa iyo inokonia maundu manza na vetwe kana ba Kenya kilungu cha miongo 37 yulwa na cha Kenya ni maende na kwikombelwa ninza na oni kwena na ripoti isu na umiwe ya mwaka wa 2025 vala ikona ni kana kilungu cha 18 yulwa na cha siana ilasi unguo kuwa miaka 5 ni mini tena kotena na betuwe kana mbinge siasio akili siasio sioneka itaende na kuyana na betuwe kana Kenya niyo yende na ipyo dini wa Afrika ya umiloni wasua avalai na kilungu cha 25 ndono kenda yolo wa yana betuwe kana niyo yendevyo ya sianiwa na the ilaingi sia Afrika meloni wasua tuni nawe ta kilungu cha miongo na mwonza yulwa yana cha Kenya
imaende na kwikumilwa ninza kilungu cha 18 lwaiana cha siana ila si nguo kuwa miaka 5 na sisi tweka kana ni siende na utena vaitweka kana kindu cha kumachanika na ka kilungu cha miongo nyanya yulwaiana cha wimula tutwaiya sia vaanthi ya Kenya wekwata cia mbua na kavindani kakwina mawalio kuma nzeve na mbua kwitha yua kwa kana iteanite veanania vena ukuna munene kwa maundu mane ma twikwatia mbua kilungu cha miongo nyanya yulwaiana kana 8% na indi kini cho twika kana kitona itha cho thothete inzai muno betwe kana kamwe kati wa 3 nikwe kumbeli utaninza tulatu ngua myaka 5 Kenya ye namba yana yemwe na 3 kwanthi yana yemwe miongo na 3 ila ikonetwe ndini wa livoti kwa u ila sieti na wito no miongo eli wana nyatwende yete na na matambia mailite ni mailite kuvikia koswa ni kana kuita na enendi ala maendeye na kwikumbelwa ninza twithindeni wa page ya kana nivo mauvo ma president manenge to ulikuwa sima kuumangana muthinyani wa iyo eko ya Bungoma kula itwa isendambu kama maundu ma maendeyo na India Kenya ingi kuendea na kumya mawoni mekwa thokanio yolo anumangano izo siende na ukose wa katikati wa tongoi na kuete visa muthuku na indi Kenya ni maili tetha maisomo masomo na kuona tongoi alamenda kumatongo esia na maibikia na kwesilia muno na kuthia na muno ula maili tetha mainengelelia utongoi nundu no thuku kuona andwa ima mayunga maitane na kuambia kuumangana na mume umangania siathini sia mathiko angiwa na makanisani na angi kuondone kutailite na indi tongo ya sulilikana kana no mume isa kuambia kwa sianeme kuumwa ni Kenya ila Kenya namo meisa ambia kumasonge ya kuyana na ndito ila sio thini wa page ya 5 ni mauvo makonetie muyumbe wa Yala Winnie Odinga ula indi ngugu imwe ya ODM yendekethisie atwike deputy party leader wa chama kii na indi miasekana nimeitha mainengane wendekethio wo thini wa umbano wa chama kii cha ODM ula wikwatiwa kutwaiwa kwi matuko 27 mwaini uwa karatu na vala indi chama kiki kwatiwa kwianisia mama maundu ala kiminite kwika hata kumukuthwa Edwin Sifuna pio kuma mwanani wa mwandiki wa chama kii unaitina wa kwitha kotindi wa leanile na kiuko windi ni watu waneka tukaenda ya na ukusi yangu sanisio ingi nimeisa kwitikela Winnie Odinga atwike deputy party leader na uncle wake kana mwendwe wake Oburu Oginga niwe utongwesie chama kiwi kindu indi tukuona twetelele tuonekana ikikuyania kwi matuko 10 na muonza ma mwayo wa karatu nikikuyania nikikuete mugo chamani cha ODM kana kiendea na kuete mwaniko thini wa page ya 6 ni mauvo makonetie ngusaniso ila siendeye hospitalini wa Nairobi Hospital na indi ni mauvo makonetie unu president wende na utulwa muti nundu wa kuoneka alikeleleta banene utongoi wa hospitali usu na indi vala atongoi mawo mana kiye na uthakwa kotini kwiwa kwambelilia itina wa kwitha meki iwe mbini kwiwa 6 na indi president kumuthinyani wayo na chokino nene iye na sekana ta patron wa hospitali usu ndeitikela one andu amu maende na utwaisia na matwaisia ulusani na indi na mwandu angi na muno atongo imangaliko ya ulei mayasekana ni mubango wa president wa kwenda kuosa hospitali usu wa Nairobi Hospital thini wa page ya Mwanza mavo alama nengetwe uito ni mavo mewetakana yu ofisi wa munene wa minister Musalia Mudavadi sia enda kimanza cha shilingi milioni maana ile na miongo nyanya sia kwa ile maundu mausesei ofisi ni wake ulawethia wa ya headquarters ya railways aiweta kana ethia wa aithocha tongo ikuma nthi sikwathukaniyo na bena bata wa kwikithia kana usesei ofisi nosu wake ni wathinkilelwa na indi mauvoa
maumie kwa mwandiki ofisini usu wake ula vikite indi mbe wanzama ya mbunge etawa Joash Adache na vala indi ayumbe methi kana ma MP methi maikulia niki wende kithota uwe tota yu na indi ofisi usu kwitetea wiweta kana wenda usisi uthingililwe ni kana andu makuma nthingela meitha maitambuka ofisini usu methiwe mena usesei ula wailite. Twithi thini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie uya ula wikumbelete amwe masyei ni thini wa amanigwa kwiyandikithia mitiani ya muthia ya mwaka uu na vala matuko ma muthia ma kwiyandikithia ni matuko 31 kana matuko 31 ma mwai wa karatu na vala asime weta kana atongo ya mama skulu kana alimu anene mama skulu nimeulea siana ila itaibete ndevisia fees ikathela mayiyandikithia mutiani na ende uya wa asiyani kana ni vatoneka siana imwe ikavinge wanza na indi betweka kana ki ni vathukanu na mwamulola umitwe ni serikali ukitha siana sio ndeka ibete fees na kata ibete kailite itha kaiyandikithwa kwika mutiani lakini alimu amumeoneka ki matekuyanisia na nicho asiyamwe mena uya wa kana siana sio nitona kuvinge wanza. Thini wa page ya kenda ni mauvo makonetie maseneta ni mokulilie mokulio maingi kukonia kiwanza kinini cha ndeke cha Wilson musini wa Ilovi na nivala itina wa kwitha vekisi kimwe kina umbulile mauvo maundu maundu maende kiwanza ni kiu na kutwika kana maundu malelo makwisila ndeke kana runway mena mathina maundu ma drainage mena thina maundu ma kuthinikia mbanga cia mituki mena thina maundu ma kukitana na mbanga cia mwaki mena thina air control system nacio ciina thina na baina power backup kana generator tena utona utumika stima ni wamina kuthi na indi maseneta kwiyo ni mabikiye na kukilia mokulio maingi tina wa kwitha seneta wa Vihiga Geoffrey Ososi ndie kumana niki muvea wa malelo na ukui ondu mwana ola wandike Kenya Airports Authority na wa Kenya Civil Aviation Authority itavikite kuosa matambia itina wa kwitha indi wanza ki sula wacho uende na kuthoka na kwithe wa kina muisio munene kwa enenthi alamethi twe maikitomea na indi nimendie itambia mitukivikie kuoswa na kwa ilia uthukomi wa kiwanza kiu. Twithi thini wa page ya 10 ya The Standard mauvo ala manengetwe wito mbovo measikana movya wa ukunikiliwa nzeve nunengania ukani wa kana ni kutona ukusi wa mbua ingi na ni atoneka ikethe wathi mbingi kwile na uye aindi kiki wa kuilikana kana ni andwala maminite otiwa ni thayu kumano na mbu esu juni mavikite miongo mwonza na umwe aindi ene ndi mekulwa mende na kwithiwa memetho na kwisuvia na muno na mbua ii nukwitha itweka kana ni kwitha imbingi na itha ikusiwa isione kivathukanio cia nthi ya Kenya ta Western Rift Valley ta kaunti cia Nandi, Kakamega, Bungoma, Kisumu, Nakuru, Narok isu ciikwatiwa kwata mbua mbingi vyo Central Kenya ta Nyeri, Kiambu, Murang'a, Kirinyaga na Ilovi ciikwatiwa kukwata mbua kuma masani ma umuthi kioko na kusonga nambe ile mbetani ya kisiwani Mombasa, Kilifi, Kwale, Lamu ciikwatiwa na kukwata mbua kuma muthinyani wa umuthi oundu umwe na ile mbetani ya Ukamba kana Southeastern ni kutoneka ukusi wa mbua kuma muthinyani wa umuthi ngalikoni ya Northern kana ngalikoni ya Yulu, Samburu, Marsabit, Mandera, Wajir, Garissa na Isiolo situya kana isu ni batoneka ikaya maukwata mbua na kuendea na kwithiwa sina sua yingi. Katunika muthenyani wa umuthi ka The Standard kendini wa page 12 na kioneka kukonia president undu wendeye na utwa maendeyo kauntini cia Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia kuendea na kuona kana utona ukwatwa mbau
aindi katun kaka connect kiuna isuni county sia Western ila sioneka muno aende na usukumia no onekana nongi nutona ukwatwa mbau thini wa kuyumbanisya unyuvani monene wa mwaka twendete wa 2027 ile mbeta ya Western zila zinatuye kwa unene thimu kwa tamba ula unai mutongwe wa chama cha ODM Raila Odinga nijisa kumukwata mbau kwa unene President William Ruto na itina wakwitha ende na ukothesya milanti ya maendeleo isioni isu na indi thwa tuyona ni kwitha unyuvani no uendeye na kuthengeya. Twithi thanguni ya Daily Nation mauvu alama nengetwe uito thini wa page ya mbe no mauvu asuma konetie mwikanisyo muvyo wa ndeto na numangano ndeto itailite ndeto mbai katikati wa president na atongoi mangaliko ya ulei. President muthenyani waiyo yoneka kusungya atongoi asu na kunena sindu nthuku muno na imwe siwathukanu na meo na kethi wani woki atongoi asu ni maminite na kusika mailite itha mosetwe matambia ala mailite makimiao na indi baitwe kana uthatu mwingi woneka wa president ni kumanwa na kwithe wa ulewi ya siano nenda kuosa sibitali wa Ilovi na mali kilela baitwe kana indi kwena na mokiu ya siano ichoki thatite president na ichoki utuma avikia na kumangana ambe wa NND. Thini wa page ya keli ni mauvo measekana mbingi sia county ta iniva county miongo tutainya vandi ya Kenya sithitwe iye kwatia awau kumasyo ubisia Ilovia sia county ilaita wa on source revenue kana OSR baito ya kana methito maye kwata kilungu cha miongo etano ila yana cha Ilovia ila meukwata thini wa account sio kwitha yuma masibitali ni aindi kuyana na controller wa budget Margaret Nyakango azakana kini kendo kitailite kwikwatia wau ni kana moke hospitali ni kana makwata Ilovia aiweta kana account ni sia ilite kumandanzia ingisia ukwata Ilovia no tikwisela masibitali ni. Thini wa page ya karatu ni mauvo makonetie ngusanisi ila sithitwa ikusiwa katikati wa magavana na nzama sia kuandika athukumi ma county kana public service boards thini wa county ila sita wa CPSB na vetu kana indi vethitwe na ngusanisyo thini wa uthukumi wa ofisi wa governor na public service board na thini wa uandikani wa athukumi county bala vetu kana kini kierero kuna monone thini wa athukumi kuandikwa na kwamba tuendeve na kwithi wa county mbingi sina mathina makonetie utongoi na petwe kana ngusanisyo nene ciumanitwe na governor na public service board maikusanisya weno ula wina vina muno thini wa utongoi nula wailite etha na wasia thini wa kuandika athukumi ma serikali cia county. Thini wa page ya kana nivo vaendeye mauvo asu ma president aikanisia ndeto na atongoi ma ulei na indi ithanguthi ni yandikite kimwe kila president unavikiye na uweta muthenyani waiyo kwa kithiomo cha Kiswahili ayasia iko mwingine hapa Kitale hata sijui aliachiwa kiti shamba na watoto na ndugu yake utaongoza inchi aje na uwezi ongoza boma yako, enda jenga nyumba kwanza na utafute bibi uachane na mimi. Sunone ni wa president muthenyani wayo ayasia ve mundu mwaumite Kitale na ekie kutie wa kivila atie wa munda atie wa siana ni mwana inya ikuli atona kutongwesya ndhiata atatongwesya musi wake aimu ya ambo yake nyumba aimanda kibeti na yekana nake. So ni President William Ruto muthenyani waiyo aungamite kitani mauvoasu na maendeye thini wa page ya katano ingino wiki ya sekana veamwe alame asekana we aende na umosa mayesekana anekio ijim na ola weight nikana withie ni wathukuma nesa ni wathukuma Kenya nesa ayasekana sua ngimo no wia wako ya na kuendea na kuneneva na indi we mwikanisio wa ndeto itailite kuma kwa atongoi.
thini wa page ya thanthatu iwowe mauvuala ni na unengelelie thanguni ya The Standard mauvuala meweta kana Winnie Odinga mwana wa murutia Raila Odinga kwao yu ni wonanisie wendi wa kwenda utwika deputy party leader kana monini wa mutongoi wa chama cha ODM ula kwao yu ni anko wake kana mwendwe wake Dr. Oburu Oginga na hindi ikundi yimwe itongwewe ni muyumbe wa Makandara George Alandwa ni monekie maiskumi ya muno Winnie Odinga avikia utwika monini wa mutongoi wa chama kii maiweta kana kwa ODM ndina mutongoi muthube kauntini ilovyo tona kwitha ena wasiana kwitha inenea maundu mono mono makoneti kaunti isu ilovyo ndini wa chama kiu maiweta kana bena bata wa Winnie kwitha ainengwa mwanya usu na indi kwa oyu Winnie Odinga ethia wa muyumbe mbungeni ya Afrika umiloni wa Sua kana Yala. Tuithi thini wa page ya nyanya ni mauvo makonetie nzama ya kuandika alimo TSC ila inikwasia nivatoneka itambia ya kuandika alimo ngili miongwena na ala kwa oyu mendini wa internship na methi itwa maisomethia muno muno junior school yikaemela kethiwa muvea wa kinandu ndwivikia na unengane ilovia na indi vetweka kana mami na terminate contract ya internship isu vetweka kana kisomo kicha CBE ni kitona ukoneka muno na muno grade ya monza ya nyanya na ya kenda na indi kwenda muvea wa kinandu ovikie na kunengane ilovia kana kuvatha ilovia ni kana mavikie kuandikwa mawia makutoa kana permanent and pensionable ni kana withie kisomo kiu kina vikia na ukunika. Tuithi thini wa page 10 ni mauvo makoneti ngusanisi zusiendeye katikati wa president na utongoi wa Nairobi Hospital na indi atongoi ya measekana mayesa ulela thini wa ngusanisio hii mayasekana president ena mubango wa kwenda kosa hospitali usu ndeto ila siende na unenwa ni atongoi ma ngaliko ya ulei na indi kuwa thanthatu be atongoi ya mumaneki uembini evo Dr. Job Lukuru Obwaka, Dr. Chris Bichange Nyamaratandi, Samson Budhia Kinyanjui na Dr. Valerie Akinyi Gaya na hindi mavi kwa kotini kuwa kwa mbelila imana leanile na mavitu ya su na mali kwa na bond ya milioni 5 na hindi president ainena kwa Bungoma no vikie na kwa sikana ta patron wa hospitali usu ndeitikila ubaluke na hindi nukuende na usukuma na indi kwa namwe atalama kimeo measya kwithe patron ndena mwanya wakulikelela uthukomi wa hospitali usu kila waili teitha yika ni aili teitha ayete mugo na ndaili teitha yoneka tokwe kiangaliko mwe aili teitha ayeta andu onthe na kuikala mesa ni na kunena ni kana komanda usungio wa utoa. Thini wa page ya 11 ya Daily Nation mauvo alama nengetwa wito ni mauvo meweta kana yusilikali na mubango wa kosanya mauvo ndema konetie andu alama ekite masomo maki uvundi na mena utuika kana langi mavundi tuyeme na utuika na maina mavalua ni kana withie ni maviki ya ukwata mavalua au ndumwe na kwithi wa matona umakwata ni na andu matona umanenga mawia kwa metoki na indi ni mauvo ala maumbulilwe ni mwandiki muveani wa uthukomi maundone mama utuika Dr. Wanjiru Kariuki na indi ikinu kithire kuisukumiwa vetwe kana bena andu aingi muno mena utuika waki uvundi ya mama yai maskulu lakini mavundi masio na indi abethitwe na muskumio wa maviki yonengwa mavalua ni kana methiwe matona ukwata mawia na indi kwa netambia yesilikali kosa ni batoneka yuma kethi wa maikwata uniko pitha matona ukwata mavalua su na kwithiwa maitona kukwata mawia miveani kivathukanio ona ya serikali yendini.
Na ko katuni ka muthinyani wa umuthi ka Daily Nation kenthini wa page 13 na indi kioneka kaikonania na undu amuika mavikie na kuwa wa angi mavikie utha kwa kotini ni kwitha ngaliko imwe ya katuni kabe na masanduku beithango yandikitwe charge sheet treason na yingi yandikitwe charge sheet terrorism na indi ani maundwala president wanena yasia muika maende na utwaisia na indi beka mundu kanka soletwa ba kayicha kalaka inogeta wa dais ketha na ngaliko siki wathukanio ngaliko mwe andikitwe compensate o ngaliko lengi ni compensate Gen Z na indi betwa kana niona katuni kake atiye mwamulo wa president ulona wetie kana nzama ila yaseomi trendini wa mwigwano wo na ODM nundu yanenete maundu ma conversation ni yongelilwe mithenana ase kana niyikithie kana andu asu ni mavikia na ukwata conversation na yathania kana nini uvikia kuka na indi kwa nundu daisi isoletwa ba kani katonde gaketha neo karata ka siasa kaendeye na kuthaukwa ni kwitha o president ula wasia kana muikanime utula miao ula wasia kana kila matwa ise nundu umwe no mamai yoni wonu kwase kana nasio na ni mailite ukombezeti wa onthe alamati weni thayo alamati kiwenyara alama na maiwe kiunirikisa kuyania kana no kalata ka siasa kaendeye na ukunwa nundu ni tuthengeye unyuvani wa mwaka wa 2027 kicho kimathanguni kokoni cha umuthi indi no wikwatie thangwila ukwenda ni kana ukavikia na kwisomea kwa oliku semina kwililika mwendoni wa saili kikoni cha umuthi twithiwa twikwatiania thini wa kilungu cha kilimo ai kila kithitwe kiumanisia yolo wa nima ya kusuvia mawithuluko nimete ya kutumia ndawa kwikithia kana ni wakwata liu wa kuyana kilungu kila kithia ukiete waku ni kundi ya Biovision Africa Trust muthinyani wa umuthi otondu tunakwathie twithiwa twinania na aimi kuma kisioni cha kathi kimutwa va kauntini ya Masako twibundisia kuseuvya avo wa compost nongi wita wa bokash kuchoke ni chao tukavituko mwendoni wa saili wa Mutongo TV na Mutongo FM ingino wilo ele kuislandini wa channel kito cha YouTube ila ni Mutongo TV Stop FM official kana kuislandini wa page sito sia Facebook Mutongo TV na Mutongo FM ethi wawe na mapolio noitha ne uso ya ukolia kule haku na ataalamu kuma Biovision Africa Trust meithiwa matona kusungia ikulo yaku tondu na kwathie nitokite kisioni chaku kwikithia kana onaku nitwa manawika hata mondani kwaku na kukwata ivuso ya ukomana na ataalamu na kwa ilia nima yaku nye nitwa Robert Mtuko ndo kadivasa itusiongeleti